kabare bitu bakore media mwe bari gumana mutureba munonga kandi mwe bari gumana mutukunda kandi ogundiye muswaga of course nimba nyine munwana wanje asumana utukora hamwe kandi ikintu kitiro bwire buringwa erizo batwatayiro mweshongozi wa mani kandi twamushango yakiringire abo kuba ine kintu cange cyariyo natebekana sa twavugana tiketi kandi twayina ngutuje tumubuzeho Megaton no mweshongozi wa mani kandi abakagera music ya Western jane mu Kimanya tini hata katire kabare bushenyi nkahi Kampala nangwa nese zindi yashohwire za TZ so katumbatware tuganire munawo kace edashika nkitano turoshoye yoko cyakiro bro fit ujya Megaton Freedom Marshal yes bwo bari kutere kintu tugezaho ubwaje no ukabwanzira ki rwango kaguruka ningo katema murapo tinye na hire ranka bakajimpereza abakuhagira music bakampa ranka ya Field Marshal ba nechinda ito atantire music abantu bakaba takuchira kureba music zo mushozi zabeshongozi baberenge bwizoba umeshongozi baberenge bwizoba ko sanga ine kwegurensi yona kurga Kampala kai kwiza kuzo muso yawo nakwetegereza ngo abantu bazo muso yawo konkati dukora shows zita abantu bakora ki abantu bija so ubwo musinje gutakozire n'intaro zitwarwanire abantu bakajya ubwo mwana reka be Field Marshal Mega echange chatureta na munonga mpenda gamba nabona umuntu ayine tiketeji kandi yandebekeraje munonga eriho best of Megaton yes uriho tebekana sasa yo show best of Megaton ni show yanje neja kuba ebyesongoro kare ni album inagisire arimo ebyesongoro kwiho natanka kwesongora ebyesongoro byanje byona professionally towards 2014 up to now. How many songs now? Hati nakubara arone bintarakorera video arone abantu batarahurira arone binabicire so nyine byesongoro bikukanka nshanju at the moment 70 songs plus so abantu muri yebemba manyaho almost like ka 40 akuba mu 40 kijana akoraho nka 20 30 videos so omwe ntwari hit songs z'abantu abenshi bari kumanya izibakunzire naki so nkagite byesongoro kugira ngo byesongoro byanje byona nimba tikuza mu studio koreche songoro kimwe ubugambere kimwe kibi nizo mu studio koreche songoro kibonire because cyesongoro kifite katekaho ngacandika ninga nkazo mu studio ku recording kiba cyesongoro kikumanya kibonire kandi no mutaracurukirize iza naza kuchemererwa biko obanaza kuje cyayegama so nkashara na agent best of Megaton oyineho abeshongozi banga bakwenda kushendekeza inabeshongozi bindi muno bingi because nkareba kuza kugira ngo mbateka poster yanje babasa no kushagaho so koka abantu kindi kumanya bakushendekereza because Megaton inkozire mukago music inabeshongozi bingi abakuza kunshendekereza kandi collaborations nyine nyingi so abeshongozi abamwe ni manyangu barahare but they are planning kwija so neza kubaho ryari Megaton so eroho ebiro bishatu byo kwa mukaga ntuza kuba tumumireho it will be a public holiday neja kubera Matters Day kandi abantu barwo mu kusaba barga nkaho nayo bari abaye bari around baza kwija shemerero hamwe inde evening umwanyamba tuzakuba turi opposite na tax park umwanyamba gweta Rino Tavern backyard ariho mwanyamahanga aho gazetted guri yo mufensi yo butimba aza ariho stage so tuza ku decorating for a show yebirebyo ibiro bishatu byo kwa mukaga 2022 so abagizi bawe ubona no bita side na side abahagizi bandi mazima nimbetaga kwija bakakwereka love bakereka ngo kintu bakunda wano kunda Megaton urukunda na music yanje ningo rukujecesho ngo ciwampuriroka ukankundiraho ningo ukachagira the only way nje yo kubasa kunsupportingam ninkanantebekanise nkashonkeji nkakurebayo aho nimba nimanya nti kwenyini wagira umutima go supportinga Megaton ugusuportinga Megaton nankano yari nagira radio ati music yanje bagikwanirira abantu bazara abana bazagwa ataba abantu bona bagobero mu music bona bije ati amazima garingu wano manyangu no kunda Megaton ninga ine chesho ngo kinaratire kikakushemeza
ija na team yawe, ija na family yawe, ija tusemerera hamwe that very day, because tuza kuba tutera music ejo ngo kuba recording aneja kubera live band, tuza kukoresa live band. Yes, chesongora no kuchesongora ukachukura kwenyini ko kutwakoze ki ko Mariam Tendatine no mureta ninga no rukara nakugira ngo abesongozi bona abinji abari abinarakoze ati from Lady Mariam Tine na collaboration. Nicho namanyisa. I expect her to be around. And the other one of Orahi, I expect Ray G, I expect him to be around because Ray G, Karaoke, Lady Mariam, I have their invitations. In the invitation, actually, nimba nabeshongozi batayibanje, but still they are my friends. Kandi chindi nimba estinisa they are people abekonireho, so they need to be honored. So nimba inviting, I have their invitations and I expect them to be around because mukozire hamwe we are on good terms. Echingamba we are on good terms. Wachenga obwiro mutamaze hamwe tukora hamwe twinipara nayo. We are friends. Abesongozi ba producer ba ubona nabona obeta. Actually ba producer Alpha Music. Nyanja kakutera? Nyanja kantero chesongo. Yeah, kantero chesongo actually. It's a good song by the way. Song ndukutandika bacheta gunyuma nona chikire. Yeah. So Nyanji he's aware. Alpha Music is one of the sponsors. So aba producers abinkoze nabo abesongozi batahibanje. I'm going to call them. Abamwe bakimanyire n'abesira abamwe n'abamanyise. So ni 22 akagishaka ngakore media kweta bare bitu abadio kwe mwena agunumwe shongozi bitu Megaton kandi haro by the way boja stage omuntu yajanga kunka gunwe mega. So abantu abonoza kuba kapera tukwendera banzo bagambire price ebe yegeta hati show yanjeji nditebekanise kugira ngo buri umwe abase kufitinga mu environment kandi akashemerwa. So okutandikiraho ordinary no mutwaro gumwe then hinaba kuba mbenda ijanka team so hariho table yemitwaro 10 neza kuba neshitamisa abantu bana then inebi kugendera hate bejo mbakubishanga babitebekanise then hariho na table yemitwaro 30 ya VVIP eri ne ya VIP ne ya VVIP nayo erho ebikugenderaho so nayo ne abantu bana so abantu bona mtwenda ngo bafitting environment bahure bari comfortable bafune entertainment erukumara kandi bashemerwe na Megaton. Yes, because hatu wamaramenya akenga ha mukintu nakubara roughly myaka 8. So it's 80 years of Megaton still. Yeah. Side. Yes, kandi nitekateka ngo kama yacu tuyambire tuzaguma enlarging. Hati twarga the best of Megaton tubasukiza gukora 10 years of Megaton. Seza kapera korahi then nanambwine then tukwendera kugira ngo bafana bamanye wenyine ngo twatine Megaton. No haninye Megaton field marshal okunsiga hiwe tichikubaska rukundo yinkwinira nejuza tipa I go follow you, I go find you, waguma obuziriwe ninza kuraguza listen orahiwe oh my beautiful where are you ebiro bishatu byo kwa mukaga 2022 anje mubwine niwo ije nkwine ebiro bishatu byo kwa mukaga 2022 tuzakuba tuli Reno Tavern Parkyard best of Megaton mwije tushemerere hamwe because turi akaro we have to inekufuna entertainment erukumara. Yes hatunyo wanya hao kantu arambare ingeri nko banyeshongora mu muntu wambare akashemererwa kandi hato wa hano nimbanyine kuma mo so waina dia muswaga ankore media kandi Megaton woine akagambo kamuheruka bagambire then Megaton album yanje ni expecting kugira ngo niza kubaha my best because it is best of Megaton. So ni kabire ni nyenda ngo so ticket ni babasa no kuzigura kare bayizo we bagambire namba indeba he namba babasa kuzigura ni sample ya ticket omuntu ari kusashura nafuna ticket eje ticket eriho ne namba zesimu bagambire namba ejo bazitereho then ba reserving tickets 0 mushanju 8 mushanju mwenda mukaga mwenda na 0 5 0 5 mushanju 5 that is 0787
911 699 and 0750 557 554. Yes. So niko kwe kandi program nene zishugwaho ekiwaba no kimanya ni program nene zishugwaho aba Nick Products. Yes. Manager Joseph nuba kuteka musete go manager wa akamanaging ochuza ni Becky konkata ine umweshongozo ndisho bakorera amajuta marungi ni Cabogeri ni whatever kandi na Nick nawe ntumushaba uijo hajire Megaton ni sponsoring by the way. Nick is just sponsoring a part of Joseph Nick Products. Mr. Joseph is a part of the show. Is a part of the show. Yes. Na hajira munonga kandi company ya majuta no chimangu yeri kusinga yo sofa mu Uganda. Yeah. We sign out for now. Kore Media, big up. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.